Turang senina si kelengi Tuhan Yesus Kristus beraturah keriahan ras kemalaman ate ibas perjumpaan ta ia cara pepalam pusuh silit ibas kanal YouTube YKB Cakap Karo. Sope dengar kita megi kata di bata, mari kita ertoto mindo penampat arah di bata nari. Ertoto kita. Oh Bapa si perkuah ate, nggo kami sikap ngalukan katandu, ngeranalah kaman kami, gelah iangka kami kaikin peratendu man kami. Gelah kami tetap terpasu-pasu arah kata si isuan kenduman kami. Ibas gelar Kristus ras kesah si badia, reh kami ngadap man bandu. Amin. Turang rasenina si kelengi Tuhan Yesus Kristus, renungan enda ibuat arah buku renungan wasiat si erjudul Ertoto man kala nggeluh, gelah lit kegeluhan. Si tertulis ibas kitab Mazmur 70 siwah, ayat sada seh ayat siwah. Janah kata dibata siman ogenta, ema ibas ayat siwah nina bagena. Oh dibata penampat kami, kelini kami dengan alami dosa-dosa kami, erkiteiken kemuliaandu. Turang rasenina si kelengi Tuhan Yesus Kristus. Sangat ngikuti sada acara perjumpaan ibas Jum. Sope dengar acara imulai, sekala peserta ertoto ibas pertoton ikatakan bagenda. Kami ertoto gelah jaringan internet ipasu-pasu Tuhan, gelah acara perjumpaan ibas Jum enda erdalan alu bahuli. Bagaim kira-kira sada bagin totona. Begitu toy, lit siti ganjalan ibas pusuhku. Karena kuakap, labo bagi biasana pertoton si bagenda rupana. Ibas ukurku, ulin kita notoken kerina si pulung, ibas perjumpaan arah Jum'enda. Gelah kai pesi terjadi, kerina si pulung ngejapkan keriahan ukur ibas persadaan tape perpulungan eda. Turang rasenina si kelengi Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 70 siwah isuratkan kencakala Babil ngeradaskan Jerusalem ibas tahun 586 sebelum Masehi. Meribu-ribu mayat tayang lai kuburkan terkiteikan serangan simbelin eda. Ibas penindasan simbelin eda, bangsa Israel ertoto man mindo penampat man Tuhan. Labo bangsa enda jungut-jungut erkiteikan barang-barang na bene lang. Juga labuk erkiteikan kerina barang-barang nakeri. Tapi perukuran na hancur karena serangan Babilena. Tapi ertoto ia, ibabana dirina, bangsana, entah pe Israel, si erceda ate, erkiteken bangsa si deban sila nandai kelang ate Tuhan, nerang bangsa pilihan di bata. Bangsa Israel nahkan pingko-pingkona, man Tuhan ibas totona, mindo ia, gelah di bata mereken kengasupan, nalukan kala Babel, ras gelah isasapkan di bata
dosa-dosana. Turang rasenina si ikelengi Tuhan Yesus Kristus. Ibas pertoton si ajarkan Tuhan Yesus. Pemena si perlu segala si babai dirinta guna ngaloken perkuah ate di bata guna kegeluhenta. Selain si ingat kalak si debat ras si pindo segala hubungan ta ras kerina manusia ikuasai keleng ate di bata. Tuhan Yesus labo pernah ngajarkan kita notoken barang-barang silabo penting. Benda mate misalnya. Erkitikan si penting ibas toto hubungan ta ras Tuhan. Singgeluh bagepe hubungan ta ras sapi-sapi manusia guna ngerawat kegeluhan ibas donieda. Amin. Turang rasenina ertoto kita. Ermengkah ras ngatakan bucur kami man bandu o Bapa, erkitikan goseh man kami katandu si badia. Mindo kami perkuah atendu, laku mereken gegeh ras kengasupan man kami, gunandalankan si sentudu ibas pratendu. Perkuah atendu iarapkan kami ibas gelar Tuhan Yesus pematang tuah kami. Amin. Enda mekata di bata wari enda. Jumpa kita ibas episode berikutnya. Ras ula lupa kita subscribe, like, ras bagikan mankala sidebanna. Bujur ras mujuah-juah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.